Nungkong yang akan pa yung songo yung bulay. At kamtam yung piki media, balawan, bansim yung gini ka message, na kabanta ka jingdap lai po at snem yung Kariboy District. Kumu Presiden yung Kariboy Dorba, kaway na kaseng, kabayala ang paniyo yung Kariboy District. Ngapan pa ko yung songo kumen kumakraw, bamanta kasni, sautari kujun, arajar arkusa, Kariboy District kaladap life atli Islam. Balang bagi ni life atli Islam. Niyo i bakariboy kalaktiu hakiliang baro. Ni penpago jeng sumu ya ginoyalam kibarat ba imam mensua. Kumi doktor di lapang kijong padasni. Bat kiwe kibangam la banjer. Badai akapor ba doktor lapang. Ilong kumi minister nam pendai puar. Baylawan tung ya kaneka distrik kejungi bangi yo ado benta mengenai skam bagalang ba kejungi yo jungi ya kaneka distrik kan long kala yang kum ginong senong ngin yo ya kejungi ya trelang kebahagiaan bat ki office ki bedon ha kaneka dong kejungi Kariboy Dorba hapo kini ki kendiat senam kala dawa nak sarkar dan penio ya ki civil subdivision hagi babun ki jaka hapo joka distrik bat iban pau jung song ba kanek sarkar ko kajing alam jong uchi minister Konrad Sangma ngilala menyo ia ka pasar kema civil subdivision bat haga juga por ngidang don ru saki weki area kum ka Eastern Riboy kemangidang kuwa mak sarkar kan pai kema syami bahkan ai ia ka civil subdivision bat haga juga por haga nek sengi ngakentu ya ki para nong song snong kenream upnar uboy uwar baro milong kicai bendri uboy song sup song sang menginya kemen lang nak mentak ni kesngi kalong ro kesngi ubka red letter day hapo jong district ke jongi